Hello guys! Welcome back to JamOcs channel. Karon nga video guys, magluto ta og CAMOTE CUE. Uy, ikaw naman ni. CAMOTE CUE kay gipuan ang atahang customer sa atong saging guys. So atahang i-try ang kamote. So if you are new to our channel, please don't forget to click the subscribe button down below and the notification bell para ma-notify kayo sa bagong uploads namin. Ooh, come on. Una, hi, hi. 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 Ina, hi, hi. Ina, hi. Anya, daghang salamat day guys sa bago natong subscribers. Oh my God! Yes, Mama! Mo din ni ato ang kamote guys. Yan. 2 kilos of kamote. Yan, atin yung hiwaon guys. So, be right back.